Kajuk internet ne teknologi hakini kipor kalong kabaran kam hado kata-kata yang igi beriu. Laitu babun na kibrio hakipor menta ki jutrei ya ki kam ki jam joki lingba ke internet. Badan ru ki bajiban kam ya ka hakiwe kiwe ki kam kum juru banwat samla. Laitu bahen dia man kasni ki judan hado kumbas paulak ngut kibrio ki bajuat samla lingba ka we ka dating apps ka bakateng ka tenda. Laitu ru bakani ka apps ka don hado kumba nyobusan milion ngut kibrio ki baperan kam ya ka. Hakawi kalian kalau ke apps kuma penyak nong ya ki babun balang namar lingba kan ke apps ibriu kila panyo babjit e kisamla joki rina preng gini ki jing nong dan ru ki jing do nong bat ki jing ja ki bapoi sadu ka kam penyak briu mentang no rak sapi ya kawe ki jing ja penyak briu ke baso sirkai ka belajar haping city Jaipur Rajasthan sapang ki arngut si samla ki biar kendu lingba kan ke apps tenda laitu bahakan ki jing ja penyak briu ki don haduk langut ki briu uwe udushan sarma arpunyo snem kagerta ubadai baladon lok don kun uwe pat ude vivan koli ubadai bersasman markawe pat ka kantai ka pria siet arpunyo snem kagerta kaba kalai kendu yo vivan koli dingba ka tenda kitolong kubor klai turu bahaka arterik ubraimi jong snem arjar kapra udushan sarma ulapoi hayeng kanrai maria poi hayeng udushan ulakre lakrum bat sim ya kakali ukpa bat mi wud na yeng ikmi kikpa berkelok kabai iya kani kidang mut bau udon kam kerki se laituru ka pria sit ka samla babriu kala ap vivan koli haka yingsa juga haba vivan koli ulapoi haka flat juga ulalingo bani iya ka pria pakadarikat berki arngut kisinrang ningkong vivan koli udah berkat baki deki perlok ka pria ndrei hadin vivan sutu bakim deki perlok juga ndrei kideki bodyguard juga bat vivan langat haka jingriam jo ka pria laitu bau vivan koli arpnyo snam ka kata ula sarabor haka samla jung ka pria sit ka bau ya kendu haka tenda hak ta kamit kumbas pau buji udushan ukleman poi yingsu laitu baki bahi ngasem berkalok laku slaya dei hakapor kumba khadwe buji bau kpajo udushan layo ya kapol nau kun ju habau kpa ula kren ula yasngo ya kasur udushan bau kren haka jikhnyo barka jingting bat panru nau kpa kumbas paulak tengka lem kumta unsa syak peniap mar sendap kren laitu baka pria sit klakni no ya kafun na kakti ju bat kelabarnya bersit yo kpa jong udushan balada ai ya kapisan ya tu hakipulit ke penyap ya ukun jong barok inum sutu bahaya kini baro arngut udushan sarma bat uvivan koli ladangim skap bahaya kani ka kubor namar hakapor budang mi na yinglok da kakali ude udushan sarma andrei andau lapoi haying ka pria ukulapan ban sya uvivan koli de hangni baka pria siru ka baklai laitu bau udushan sarma ude baladon lok don kun bat udushan lale ya kawe ka dating apps ka bakarteng ka tenda bat de hangni bau ulai kendu ya pria sit lai turu bau dushan haka tenda ulapan pen adong sedong ya ka jinglong ladi bat riam ya ladi kum we bersasman ubarus pa ha bat udushan laburu ya ka kerteng tok haka profile ju kum uvivan koli dei hobnai Februari jok snam arja ka pra bau lai kendu ningkong ya ka pria lingba ka nika apps barok ngut kelas dang menyajan iwe ya iwe ka pria kadang mut bau vivan koli udai sisa bersasman bat ubri ubarus pa bat kum juru udushan udang mut bak pria ka dei sisa ka thai babriu ka bai hok ya bat umpoi berkat baka jing im juku kumu barus pa kan bu ban ya ka jing im juku hatimir jo ka jingyap lai turu baka pria ka dei ka samla ka balanang na start bat ka baba briu ha bat kani ka briu ko jupun ngop ya kicen rang ruspa hakibut juga bat enda kilang ngop haka ka juluti bat tu naki lai turu baha kata kamit baka pria ka fun yo kpa jo udushan urame suar san ma ukpa jo udushan namar umdot bisa hadu sipaulak kumta ulah transferno tang lailak tingka sa akang udushan Ndrei haka sau terik berami arja kapra kadon ka jingja basuksi ya kani kalogi yang loksam ya kamen iap jong udushan serma lalap na kawi kesut kis hakawi ke jaka Rajasthan kitolong kubor klei turu baka pria sir kelaplan lang ya kani kejipenyap ringkat usama jongka udikshan karma arpuai senam kakerta kini bara armuru kilai kendu nimba kani ka apps ka bakarteng ka tenda laitu ba udikshan karma udan ya karam hadu kumba arpulak ban lait na kani karam ka pria ban mu kelaplan ya kini ki kam sniu Bapengop baluti na kicenrang beruspa deng bakadur bababriu jo ke pria lai turu ba omtang kini arngut ya kani kaplan ladon ketilang uparlok jong udikshan ulaksya walia ka pria ling ba kani ka apps tenda bat kidur jongka ka penbit bapengop ya kicenrang bat dade kapur banyak kendu kin sarak bor badawa pisa klem da penyap ne pen mensau yaki andrei haka jing im udushan ba im arngut ka kerteng kamsim lalong kumta laitu baha kata kamit baki penyap ya udushan laitu hok ba umdei uvivan koli bat umdei hiru ubersasman Andrei udai tang project manager baterai hakawe ka company red haka baningkong ka pria kamwe jo bat kadang mut ba uting ban ai ya kata kapisa Andrei hadin kilalap ya ka driving license jo
Bat ha kata kalaisen lai iya ka kerteng jong Udushan Sharma. Ka pria kalaki jungdom nomor Udushan la thok ya ka. Bat ya kapisa bakadawaru umla ban ai. Baro langut kila perkhat ladakin pelaj no yo Udushan unselek banyatu akibri kumjuru akipulit. Bat baro ka jitumu joki ka sapulom lut. Kum ta kilarai baka jing peniap kadai ka babiang yo Lai tu baka jing sap peniap Udushan Sharma kalong ka basus bat ka bokor dit hadu kata-kata. Lai tu ba hadu lai sin kila persang ba peniap yo Ningkong dak baksi yo na rendang. Ba dak baksi dak sengkri ya kadut kmat jo Ndai namar Udushan umiap lai tu ba hakasin ka balai. Udikshan karma uladung yo Udushan dak katari hadu kharwei sin na ka kpo. Hadin bakila dep ban penyap lai tu ba ya kamet ju bila tep hakawei ka sutkis balik berat no sakawei ka jaka. Katkom ka report na ka Hindustan Times lai tu ba ya kamet Udushan Sharma lalap na kawei ka sutkis. Pad ya kadut kmat jo la ban itu. Badai nak kijan bagi jingdeng ba ai upa la itu ya kamet jong Kitolong kubur kelai turu baka pria bot Udushan karma hadin bakla depa peniap yo Udushan kla sim ya ka ATM jo barsai ya bisa arpsan hajatika namar kimla bansai katkum kaset limen lai turu bakini baro langut kirunar kila peran kamru ya ka kali Udushan daka bate ya ka nomor plate thok andai anda kila poi ha Gandhi Nagar station kini barangut kila sakem no hakipulit Baro langut kini kirunar kila saperngat haka an penyap beriu rakbor bar kiwi-kiwi. Habaki pulit kila lech saying jo kapria kila lap ya kasnam kabala sata haki kero. Kumjuru ya kibitar biar pat kitiar gitar kibalapan. Ya kapria sit lakha hakawi kesnongrit hafalna Rajasthan. Balai turu bau kupa kapria udai profesor Ubay Kai College. Katkum gajetu ukpa jongkala itu baka pria kadai kena kabastad bhan adu bedangrit. Bat hadu benta kisil bat kimendal jengka ki baka job ya ki competition ba per kitang duan hajing. Kapria hadin bakla pendep ya ka kastual lalit pulino senong ba Jaipur. Bat nadu bakla poi ha Jaipur ka jinglong jengka kala-kala. Laitu baka pria ka kwa ban im ya ka lifestyle ka bat im kum kiwe ki khun ki bahe bahan. Laitu ru bau kwa jengka uju para bisa arpo hajar manum benai. Dari kapria kam dap ya kan ka bisa. Hak jidok ki pulit usamla ka pria Udushan karma ulai turu badai ka pria ka belaplan yakini ki kampsni baro bat penyap yo Udushan baro arngut Udushan bat ulaksha kila menjur bat pelaj no yo Udushan dari ka pria kala kantaj badai maka ka badung bat penyap yo Udushan dakatari lai turu ba ka pria ka juthok bat pengop isa da ki hajar ngut kiserang le baka we ki travel agency lai turu ba ka ni koronar swa ba ka penyap yo Udushan kala sakem hadu lai sien haki pulit kawai namar ki kam thok pisa jongka Kaba ar ka jitu pisa na ka ATM machine marka balai ka jingkeno rip ki se usamla juga bat lai thuru ba ka priya kala tu hadu kumba nyolak tingka nauta usamla juga अपने बारे में बताया ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे फिर भी आपने उसको मार दिया ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था कैसे मारा आपने दुष्यंत को पहले उसका गला घोटा निशान में उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया फिर भी नहीं मरा वो बेहोश हो गया उसके बाद फिर दीक्षांत ने उससे चाकू मंगाया मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से मतलब मारेंगे उसे छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक तो हमने हाँ भर दी उसके बाद में उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा बोला है आपने एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया सारी प्लानिंग इनकी थी जो पहले इन्होंने वार किया है चाकू से वो भी इन्होंने की लास्ट तक भी इन्होंने ही मारा मैं इसी बयान पे हूँ इसी बयान पे